Kei te tautoko o ngā hapū o pare hauraki i te rāhui kua tau ki runga i ngā tupa o te rohe. Whai muri hoi te pūrongo i puta ake i ngā rā tata nei e ki ana, kua tata kore hāhā tērā momo i roto i ngā papa moana o te rohe. Anei rā te pūrongo a tā Roy Black. Kua tā kina te kawa. He kawa hei whakarangatira i ngā mana o tīkapa moana. Mā te toi tū o tēnei pou e mana i te rāhui i nā e mimiti ana te tīpa i te papa moana. Roa hoki te wā kia whakatū te kaonatanga he rāhui i kone. Harana tērā rāhui i raro i ngā tikanga Māori, engari I raro i ngā ture Pākehā. And by celebrating that and by getting them to have photos and touching that pou is a way that they can feel at ease with Māori tikanga and what the rāhui is all about. He whakamana tēnei rāhui te arotake a te mana tūhau ika I te naro nā tīpa ki te tai tokerau me pare hauraki I roto I te kautau. Harana tēnei kaupapa he mea ina nahira, ko roho hoki te whawhai ngai Māori, ngai hapu, ki te tiaki pai wa tātou nei Māori I roto tangaro. Ko tā te mānai take tiriti o Ngāti Manuhiri a Mukhonik I rangatira ai nā karakia nei ki tā wharanui I nā ka taka tēnei kaupapa ki te rā o Waitangi. So Waitangi Day is a day of celebration for all New Zealanders and we really welcome it. And for New Zealanders and Māori to work side by side for a better country in here in Aotearoa. Nā ka pūpuri a Ngāti Manuhiri rāwa ko Ngāti Wai. Me era atu o ngā iwi konei Ngāti Pāwa, te uri o hau, ko te tūmanako I roto I a mātou, ka pūpuri a mātou ki te Māori, nā rātou mai whakatoa I muara. A tērā wiki te mana whenua ka tuku tono ki te kāwanatana ki te whakakore I te kohi tīpa ki tīkapa moana mo te rua tau. Taro Black, Te Karere.